On jarama musidɓe tedduɓe min non assalamu aleykum ko musidɗo mon on Diallo Mamadou Mukhtar Diallo mo Bappa Diame. Mi weltano on onon adiɓe natude ɗo ɓen. Mi jarna on dole mi landos tawi woni hiɗon e jam. Yo Allah waɗu hara hiɗon e jam. Amin ya rabbi. Hiɗon andi fewndo o wattu ɗo hiɗen hani junnude mijoji men ɗin anditen ko feƴƴi faamen ko fewndi fii ko arata kon wotay ronku heɓude faandandeji men ɗin. Yimɓe ɗuɗuɓe mi nanay no wi'a wondema menen meɗen jokki selludalen Diallo, kono yimɓe ɗuɗuɓe anda ko fi honɗum waɗi si menen meɗen jokki selludalen Diallo. Menen jokkuɓe selludalen Diallo ɓen ma enen jokkuɓe selludalen Diallo ɓen ko jokkirɗen selludalen Diallo ko sabu hombo sabu Ba Mamadou ɗo. Ko ɗum waɗi simi jippini ɗo photo Ba Mamadou e photo selludalen Diallo. Selludalen Diallo Ba Mamadou meeɗi opposade e selludalen Diallo. Ko fi honɗum woni ɗum fewndo ko selludalen Diallo wonno ka gouvernement Lansana Conté. On tuma hari Ba Mamadou ko opposant Lansana Conté mo opposi e fi Lansana Conté kono wona fowu opposant a wawata opposade tawata hara kala ko woni kon foppo e nder leydi ndin kala ko lanɗo watta kon hara hiɗa opposi e mum. Ɗum woni opposant. Neɗɗo opposant ko opposoto ko e piiji ɗi moƴƴa ɗin on tigi opposoto fiyo moƴƴu. Si gonga ala tawa laamiɗo yiɗa jokkugol gonga ma himo favorise fenande opposant on yirtamo wiyamo ko ɗum ɗo handa wadde min simi laamike ko ɗum ɗo mi waɗata ko moƴƴi. Ba Mamadou no tawa e dariɓe ɓen fii yo ɗum wawu laatade ka men opposagol e goɗɗo. Selludalen Diallo no tawa e dariɓe ɓen ka nder gouvernement ton ka gouvernement Lansana Conté ton o wi'i wondema koye Lansana Conté abset tan opposant ɓe ɓen ɓe opposo e leydi ndin ɓe organise manifestation ji filandagol droit ji maɓɓe ɗin ko ɗum si kamɓe laamiɓe ɓen ɓe wawa andude ko honɗum manki e leydi ndin ko honɗum kadi woni ko hana waɗede. Par ce que si tawi woni gouvernement jaɓata critiquede jaɓata opposede hoore mum wowluɗo ko tawata hara ɗum ɗo ko contraire kamɓe gouvernement on koɓe faala o on tigi aray ko nangeteɗo piye ware ma ɗum kidnapeteɗo ma letteteɗo sifa ko woni feƴƴude kon fewndo ɗo ni kame en. Haray on ɗon gouvernement wona gouvernement faalaɗo moƴƴinde, haray ko gouvernement faalaɗo wadde dictature. Kala noon ko wi'ete kon dictature hay goto faalaka ɗum sabandema enen ɗo fop wona an wona min wona oɗa wona oto hay goto e men faalaka ittede e hoore ɓeygure mum nden tawatara koye ɓe nangu on tigi ɓe naɓamo ɓe jogoyomo ɓiɓɓe makko ta no wulla ɓeygu makko no wulla famille makko no wulla yimɓe makko no wulla sabandema tun himo wowli gonga. Hay e goto ala yiɗɗo waɗede ɗum, hay e goto e men kadi ala yiɗɗo waɗanede ɗum. Joni noon so tawi woni menen meɗen yaltude mi wi'a ko wona e waɗede kon ka menen men tawta ko ɓe woni e kidnapde yimɓe ɓen kon, men tawta ko ɓe woni e warde fayɓe ɓen kon, men tawta ko ɓe woni e jooɗade ɓe ɓiƴa leydi ndin ɓe ƴetta jawle leydi ndin fof mum ɓe saaka hara ɓe wawata contrôle de ɓe wonda kadi e wawaɓe contrôle de hara ɓemɓe ɓe wondi ɗon kadi ko yiltanay ɓe paɗe jaɓataɓe wowlande gonga. Si menen men inni komin contre ɗum firta fi meɗen wondi e IFDG
ma fi meɗe yiɗi seddalen Diallo ɗum firta wondema haray menen komin contre kala ko wona waɗede e nder leydi men ndi ko moƴƴi kon fof min wonata contre mon par ce que minen komin yimɓe moƴƴuɓe ma enen koye yimɓe moƴƴuɓe kala neɗɗo moƴƴo wonata contre ko waɗa ko moƴƴi kala noon neɗɗo bonɗo weltotako ko waɗete ko moƴƴi par ce que ko Allah waɗi ko bonɗo ma ɗum o waɗi hoore makko ko bonɗo wata weltade ko watte ko moƴƴi ko bonɗo awa noon fewn ɗo hiɗen jogi wonɓe ɓen ka laamu lagine Conakry mi wiyaali ɓe fuu kono wonɓe ɓen gilandema e Mamadi Doumbouya fuɗɗode Mamadi Doumbouya Amadou Wuri Kiña Ousmani Gawa Dekka Hekka ɗum woni Sellu Balde e ɓen e wakalaje goɗɗe gono ka nder leydi men ton wi'aɗe wo ko imamuɓe hara ko imamu ha imamu heɓo ɓeɗo sifa ɓeɗo yimɓe sifa Boubacar Sidiki Camara en le plus vilain dans le monde entier sifa wano Ammara Camara fils de drogueur fils de vendeur de drogue kanko tigi o reconnaissy baba makko ko yeeyowo drogue baba makko reconnaissy ko yeeyowo drogue koɓe narcotrafiquant so yii ɓeɗo ɓe nangi ɗo Sadiba Coulibaly ɓe wari ɓe nangi Célestin ɓe wari ɓe nangi PV ɓe wari ala fin yo Allah waɗo hara ko fen maɓɓe on non hara ko oɗo woni dernier mo ɓe warata tatara jama on fof no andi fi on ɗon neɗɗo Tumba Jakite Mamadi Doumbouya e gouvernement mum o Wuri Kiña en ɓe nanga Tumba Jakite ɓe wara mo ɓe piya mo ha o maya ɓe letta mo ha o maya ɓe loƴa mo e ndiyam fi wota batte ko piya ko wota yiya ɓe naada mo e nder diidere ndiyam ɓe loƴa mo ha o acca wawde memminade ɓe sorta mo ɓe loƴa mo ɓe sorta mo ɓe loƴa mo ɓe sorta mo ɓe wara mo ɓe ƴetta photo ɓe waɗa photo makko ɓe holla wo kamɓe wo ko yimɓe ɓen inni kon himo piya wona gonga donc ɓe holla photo makko fi yo wonu hay nokko alaka o barmi kono ɓe wawata suuɗade enen hiɓe wawi en suuɗade wawi en suuɗude kadi ko ɓe woni wadde kon kono taguɗo en on ɓe wawatamo suuɗade wallahi billahi tallahi koɓe sikku kadi wondema kamɓe koɓe malen hiɓe ƴoƴi koɓe ƴoƴi wo koɓe ƴoƴi ɓe wawata ƴoƴude ɓuuri taguɗoɓe on ko tagi nene maɓɓe tagi ben maɓɓe tagi ɓe wawata ƴoƴude ɓuuri on kala koɓe woni wadde e koɓe faala wadde ko fof Allah on kanko emo andi emo acci ɓe ɗon kono kala ñande o yeƴƴiti o wi wondema ko ha ɗo mi adduno ɓe anda e gilandema nde ñande koɓe woni wadde kon jaaloto e maɓɓe so tawi koɓe woni wadde kon koko moƴƴi ma so tawi koko boni mi nani ɓe inna no wi'e wondema o Ousmani Gawa wono détourni 68 milliards, 600 millions francs guinéens. Yo Allah waɗu hara ko ɓe wi'i kon ɓe nangay mo fi mum ɓe zisa mo yo Allah waɗu wona gonga amin ya rabbi yo Allah waɗu laato kono hiɓe hani andude Mamadi Doumbouya ñande ɓe innunoɓe nangi Alpha Condé ɓe déclareno ɗon direct ka pale ɗon ka pale sectouré ari ɓe yaltali nder ton ɓe inni ɓe nangidi Alpha Condé et 35 millions de dollars et beaucoup de l'argent franc guinéen qu'ils n'ont pas arrivé de le compter en ce moment pour savoir c'était combien de milliards ou bien de millions avec de francs CFA, avec de euros, l'argent de euros. Seulement ils ont déclaré qu'ils ont trouvé avec lui 35 millions de dollars. Ils n'ont jamais réclamé où c'est l'argent. Donc, Ammara Camara, tout le monde a entendu qu'ils ont attrapé, ils ont repris
l'argent participé Mamadi Doumbouya à la maison de Kipé, Amara Kamara, le nouveau maison de Amara Kamara à Kipé, qui était en train de se construire. Ils ont pris là-bas 8 millions de dollars. 8 millions de dollars. Et 68 milliards francs guinéens, 600 millions. Combien équivalent? Parce que 1 million de dollars, 1 milliard francs guinéens est égal à 1 million de dollars. Un milliard francs guinéens, que 100 000 dollars. 1 milliard francs guinéens, que 100 000 dollars. Donc, 1 milliard, Mbouri di Ousmane Gawal nangida di timma 1 milliard francs guinéens, ko hedde 600 millions wala 700 millions. 700 000 euros, hedde 700 000 euros. Ko ɗum wona e magede ɗo. Nangida ɗo 8 millions on ɗon kañum no woni tranquille. Laamiɗo banque centrale on, laaminoɗo banque centrale on, e tan feƴƴunoɗo on Rowandeya, ko 4 millions de tonnes kanŋe o naɓi, o addi Suisse, o yeeyi, o naɓi Dubai, o yeeyi, o ƴetti mbuɗɗin, o addi o uditi compte banque Suisse, o waɗi bloqué. Mamadi Doumbouya nde landinomo fi ɗum, o inni wondema wo ko garanti, o wallinani gouvernement on fi yoɓe wawa heɓude no ɓe gollira, yoɓe wawa heɓude no ɓe Amara Asora ha heɓa ka sora. Mi heɓi appel noddandu urgent. Donc aray mi ala e ɓoyde ɗo nde wonde ɗo 9 à 10 minutes après mi daro. Ko on ɗum woni komi faala yewtude en. Mi artoya e ko komi faala yewtude ɗo. Iɗon andi mi haalanno on e duuɓi no feƴƴi ɗo, duuɓi tati ma ɗum duuɓi tati e feccere ɓaawo ɗo. Mi inni o wondema ɓeeɗo o gouvernement Mamadi Doumbouya ɗo, faale maɓɓe on ko divisugol en enen fulɓe Fuuta ɓen. Ɓe ƴetta feccere, ɓe jogoo enen wonen contre nden ɗon feccere. Feccere nde ɓe jogii nden wona contre feccere nde enen wonɗen nden. Tawa joni gere on ko hakkunde men enen ɗo. Joni enen piranen ɓe, piren hakkunde men, ha kamɓe ɓe waɗa ko ɓe faala kon. Ɓe laamo en, ɓe wara en goto goto. Ñande ɓe fuɗɗoyi warde ɓe wondi ɓen. Ñande ɓe fuɗɗoyi warde ɓe wondi ɓen, hara enen e ɓen ɗon e waddama ha enen e ɓen ɗon joni hay en inidirta. Faale men wo ko e yi'uka ɓe warete. Wano faalira ɗen hande ni yi'ugol ka Ousmane Gawal hendete ware, maka Bawuri hendete ware, maka Dekka Hekka Sellu Balde ka hendete ware, maka Alpha Boubacar ware, ma ɗum kas Thiangel e warete, mako nanta ɗum. Kono faalira ɗen ɗum ɗon non, ko non kamɓe kadi ɓe faalira yi'ude ka min nangete, min Diallo Mamadou Moussa Diallo Fadiami mi ware, ko non kadi Bawuri en, si hendike lamma Sellu Balde en ma ɗum Dekka Hekka, ɗum woni Dekka Hekka en ma ɗum Ousmane Gawa en, ma Alpha Bakar en ma Thiangel en, ko non ɓe faalira yo Sellu Dalen Diallo hende ware. Ko non ɓe faalira yo Ablaye Ba Kindiya hende ware. Ko non ɓe faalira yo Ilo Ba hende ware, yo Diallo Bappa hende ware, Tidjane La Puissance hende ware. Ko ɗum woni ɗo on ɓe gayni ukkindirde en joni. Joni menen wonirɓe ɓen ka joni menen mi wona men opposant parce que men innama parti on waɗama dissous. Joni menen meɗe wawi wolde kala komin faala. Hande kadi men hulana parti on. Ko laamu wongugo aroyta watta parti on a ligne. Joni en andi ɓeɗo ko pottotoɓe parce que hay hunde ala ko marsata lagine ɓaawo IFDG. Hay hunde ala ko marsata ɓaawo e nder lagine e ɓaawo RPG. Hay hunde ala ko marsata lagine e ɓaawo IFR. Ko ɗiɗo parti ji tati ɓuri jogade dole e nder lagine Conakry. Joni ɗiɗo parti tati innama waɗama dessous.
miɗo jaɓayno wayri ko coup d'état waɗa ko sabu bonde Alpha Condé addi ha coup d'état waɗa miɗo jaɓayno inne RPG waɗama disu sabandema ko parti makko on woni ko waɗa coup d'état si tawi ko hani kon ko kanko Alpha Condé woni ko waɗa coup d'état ɓeyna joni a gilandema ɗo on ɗon parti laaminoɗo ha coup d'état waɗa on ɗon parti o participata fi élection ji ɗi wonɗi arde ɗo si tawi woni ñawoyama on tuma yeeso ton hiɓawi participde kono fewnoɗoɓe ata participde kono innugol waɗi disu IFDG waɗi disu IFR parti Sidya Touré on ɗum ɗo holli wondema ko kelɗuɓe ɓe woni ɓeɗo ɓe falaka ko layi fu ɓe woni ko ɓe falaka nanta sifa IDRG en e ko sifa wano ɗum hiɗon andi ko o Machiavellique ɗo wonno ko gollira fewndo Sékou Touré nduru buuse o ƴetti feccere fulɓe ɓen ɓe jogii ka gouvernement ɓe ƴetti feccere fulɓe ɓen ɓe waɗi ɓen ɗon comme opposant ɓe joni wonɓe ɓen ka gouvernement walliti Sékou Touré ha ɓe wari ɓe ala ka gouvernement ɓen ɗon tuma wonɓe ɓen kañum kadi ka yaasi tawi joni si wonɓe ɓen ka gouvernement no warede hakke ma ko yimɓe ɓen sonja tawi joni wonɓe ɓen ka gouvernement sino warede haray ɓeeɗa kañum hino welti awa ko on étape ɗon fewndi fewndo ɗo kadi ni hande si ɓe nangi ɗo Ousmani Gawal ɓe warde Moussa ila wayri meɗen hawti ƴiƴam kono musirta lan was tawi woni hara o jokkuno gonga on hara o iwali ka IFDG kono woniri kadi wano bawuri kamɓe kadi ka wonɗo hara wona wurin innugol ko Mamadi Doumbouya maɗum ko Amara Camara maɗum ko Boubacar Sidiki Koulosar le plus vilain o hara wona ɓen ɗon hara ko ɓe wi'aɓe ɗo ko enen e maɓɓe hawti leñol hande no woodi hay wakalaje ara ko kiikalaje bandije wi'aɗe ko goɗɗe ɗen ara ko almami goɗɗe ɗen ara no lammina e mojoɓe men goɗɗe goo si ɓen ɓe yi'ilan ton ko ɓe nela e woɓɓe ɓe na yehe wara non men o ma yehe jokka non men o bonnon fi makko ɗum ara ko enen e maɓɓe hawti leñol sabu tun on tiga ray no jokki no haɓɓiti ko ma gonga wona min ma waɓe no mi wayi ma waɓe no wawɗon onon ɓe wonɓe heɗade lan ɗo par ce que enen ko gonga faala ɗen kono woodi e men ɓe faalaka gonga joni noon ɓe wakkilike ha ɓe wawi joni hiɓe essayde on andi joni ɓe bugike foro gonga no tola ba yewtirta non ɓe bugike forowol banana ɓe inni wondema wo Ousmani Gawal no wujji 68 milliards 60 milliards virgule 800 millions francs guinéens 60 milliards virgule 800 millions francs guinéens ko honɗum ɗum ɗon holli no fay cewɗi ton gokkoy kono koyɗo mi yejjitirino mi wolirta fi mum donc ko honɗum woni ko ɓe fandani en ɗo ko ndaarugol si tawi woni ko honɗum wiyeten e fi Ousmani Gawal ko ɓe inni kon himo wujjiɗi ɗo te ɓe wi ɓe menasi fi nangugol mo ɓe naɓa mo ka juge ɓe ñaawa mo si tawi sari a jogike mo haray ɓe jogomo kon joni ko ɓe bugike ngol ɗon forowol banana eɓe darde joni ko on ɗum wiyeten eɓe andi ko on ɗum wiyeten ko haaji men ala e ɗon si ɓe yide ɓe nangumo si ɓe yide ɓe ƴakkumo si ɓe yide ɓe waɗumo ko ɓe waɗi wo hiɓe andi ko ɗuweten fi honɗum sabandema wiyetenoɗo gorgo suusay on ɗon mo ɓurnoɗen mawninde ka nder parti suka mo ƴettunoɗen waɗɗen ngayuri waɗɗen jambar ha wiwɗen mo gorko suusay joni ko on ɗon ɓe adino ƴettude ɓe golliri fi jiiɓitugol parti on fi jiiɓitugol leñol men ngol fi jiiɓitugol sikkugol ɓe waway jiiɓude fi Seydalen Diallo Seydalen Diallo no wuri gurdam mum labaɗam ko woni tagaɗo fof tagaɗo jogiiɗo ndimu a wawata weltade ka ma si tawi woni moƴƴaali a wawata weltade si tawi woni ka ma ala e yarde no haniri a wawata weltade so tawi woni justice ala ka ma an hiɗa renti no wurirɗa noon gurdam moƴƴan e leyɗe jananɗe sago ma ɗum hara ka ma a wuuray gurdam ɗan gurdam moƴƴan ɗon hara ka ma wurata ɗan ɗon hara ka maɓe kañum kadi wuuri sifa ɗan ɗon ko ɗum woni muusude Seydalen Diallo wona was tawi woni o ala ko ñaama ma o ala ko o wona ma o ala ko o waɗa kono mo jogii muusu fii kanko kadi no o woniri noon hara ko noon Guinée yimɓe ɓe heɗitiɓen fof wonirta joni noon ɗum woni Mamadi Doumbouya en ɓe resisi plan maɓɓe on
plan maɓɓe on joni ɓe suyani adinoɗo yahude ka maɓɓe on joni ɓe adike ɓe fuɗɗike tuninde on ɗon ñande kala ɓe gayni tuninde Ousmane Gawal wayri gilande ma hande si ɓe faala ɓe nangay Ousmane Gawal ɓe naɓamo ɓe hirsa o woni dontonori maɓɓe o wonti joni ko kamɓe andi ko honɗum ɓe waɗata Ousmane Gawal si ɓe faalaɓe hirsaymo ɓe juɗa si ɓe faalaɓe hirsaymo ɓe warba si ɓe faalaɓe hirsaymo ɓe hawka kamɓe andi ɓe yii ko si ɓe faala ɓe ƴetta e ndiya wulɗam ɓe hirsamo ha ɓe gayna ɓe ƴetta ndiya wulɗam ɓe itta guringi fof ɓe heddoji eɗen ɓe darna ɗam par ce que sabanam ɓe andi darotonoɓe e ɓaawa makko ɓen wi'a wondema ɗum waɗata ɓen ɗon ɓe gayni warde fi maɓɓe Ousmane Gawal wiwno wondema woko seddale Diallo woni yaata ka élection kono IFDC yahay ka élection o jooɗi keɗon ha ɓe ni ɓe itti parti o voilà kanko ɗum ɗo wonanimo victoire ɗum wonani victoire mo kanko wonanimo victoire wonani Bawuri victoire wonani Sellou Balde victoire wonani Thiangel victoire wonani Alpha Bakar victoire wonani Malaɗo victoire wonani en enen hawtuɓe ngal ɗengal ɗo e hawtuɓe ngol leñol ɗo enen wonani en victoire men on non onen janfodirgol bonna kala ko mahuno kon fof mum dampa fof puliɓa ɗum woni ko wawɗen ko feƴƴino kon 58 ko ɗum woni ko feƴƴi e ngal ɗo kadi menen men jibine après nde tampere ko heɓa indépendant menen men jibine men wuura e sonja ha fewndo ɗo takko ka Allah ittata en e sonja ɗo Ousmane Gawal Bawuri Thiangel ba Alpha Bakar e waɓe wana ɓeɗo fof mum wonta kadi masibo fi wattangol ɗen ɓuri ko kanude ko feƴƴuno kon kon ɗum marɗen ko wi'en hande Ousmane Gawal hande si ɓe nangimo ɓe wari raymo no ɓe faalira fusala ko wawɗen Bawuri susta wolde par ce que kanko woni premier ministre de Kulo Saron dekka hekka susta wolde Alpha Bakar feñan susta wolde Thiangel maldita susta wolde homboye maɓɓe suusi wolde hay goto homboye men suusi wiwde ɗum waɗata homboye men wawi wiide ɗum waɗata ronka waɗude hay goto e men awa ko ɗum ɗo wonno ko ɓe ɓani si ɓe gaynidi Ousmane Gawal Bawuri kiña aray si Bawuri kiña gaynidama dekka hekka on tuma aray hekka non ko wonno e hekkude kon kaw wi'uno ɗon fattara kanko dekka hekka o wi un pied devant un pied derrière il est totalement dehors o anda e ngal ko honɗum ɓe jabotomo on famal taw maninkajo bonɗo wayri ɓe ne'irali ɓiɓɓe maɓɓe ɓen moƴƴere ko ɓe yetiɓe ko enen en moƴƴa fule manin pullo hana lamade lagine ɓe ko janfanteɓe ko ɗum ɓe ne'ira onon on sikki on heɓay confiance e neɗɗo mo faalaka on faalanaka on ndaw puccu ndaw hollande hande ko le 13 avril 2026 Diallo Mamadou Moutar Diallo Mbappa Diame mi hewti ɗo ko ɗo moni darade wona wasta woni mi faala darade kono mi heɓi appel tawɗo ko mami daro miɗo yaafine mon onon seniɓe ɗo ɓen fof goto be inde mum e yettode mum yo Allah waɗu barke mo waɗa barke zuriyaji men amin ya rabbi yo Allah ittan en oɗo sonja yo Allah waɗu woɓɓe ara ittana e Mamadi Dumba e clanji mum ɗin ko ɓuri e yawde partiji ɗin fopp wonta no wonirno law non élection libre et transparence waɗe ka nder leydi men Allah ittana en ɗi sonjaji ɗi ɓeɗo woni en e yalanade nder ndi leydi men menen komin militant ɓe Ba Mamadou ƴetti men watti e juuɗe Seddale Diallo mais wonda e Seddale Diallo ha ñande Seddale Diallo laami o gayni si tawi men ko menen meɗe wuuri o ƴetti kadi parti on o watti men e juuɗe goɗɗo go min jokka on ɗon
min jogomo honneur min jogoromo no min jogori bamamadi noon jikke teddungal ha ñande Allah waɗi ko saati min bonnata ahadi si Allah jaɓi on jarama ko jamɓe kise wone men Diallo Mbappa Diamé 13 avril 2026 je vous remercie on jarama duyɓe suddiɓe fayɓe mawɓe fof mi yaltanike on jarama yo Allah ɓantu pimen ha abadan labade amin